Profesor Halmagi je prezentovao video Head Impulse test. Head Impulse test se koristi već 23 godine u kliničkoj praksi. Cilj ovog testa je da otkrije da li postoji oštećenje vestibulo-okularnog refleksa. Vestibulo-okularni refleks omogućava da pri naglom okretu glave pogled ostane fiksiran na željenoj meti. Kod pacijenata kod kojih je oštećen vestibularni eferentni put, pri naglom okretu glave ka oboleloj strani, oči odlaze u stranu zajedno sa glavom, a pacijent kompenzuje nedostatak vestibulo-okularnog refleksa brzom korektivnom sakadom. Prednost video Head Impulse testa je ta što omogućava da dokumentujemo pozitivan nalaz, ali i da otkrijemo deficijentan vestibulo-okularni refleks kod pacijenata kod kojih je ovaj test naizgled negativan. Naime, postoje dve vrste korektivnih sakada, vidljive i prikrivene. Vidljiva korektivna sakada se javlja po završetku okreta glave i nju ispitivač može lako konstatovati. Međutim, kod nekih pacijenata korektivna sakada se javlja još u toku okreta glave i ona je za ljudsko oko nevidljiva. Ove prikrivene sakade video Head Impulse test može detektovati.